Vesti dana. U Lajkovcu je danas, 20. januara, počela masovna imunizacija osoba koje su interesovanje za primanje vakcine izrazili putem portala e-uprava. Među prvima prvu dozu vakcine primio je predsjednik opštine Lajkovac Andrija Živković. Ovo je veliki dan, pre svega za celu Srbiju, jer sigurno ovo je jedini način da svi celokupno izađemo iz cijele ove situacije koja je počela maltene skoro pre godinu dana. Ono što ja mogu jeste da apelujem na što više ljudi prijavi za masovnu imunizaciju protiv COVID-19, jer sigurno ovo je jedini način kako ćemo sigurno i konačno pobediti COVID-19, koji smo svesni da utiče na sve sfere života, od društvenih, ekonomskih i svih ostalih segmenata života koji nisu bili na onom uobičajenom normalnom nivou kao u prethodnim godinama. Ja sam se prijavio odmah prvi dan kada je počela prijava preko e-portala, odnosno prošle nedelje u ponedeljak. Evo danas konačno u 8 sati sam primio prvu dozu Sinopharm vakcine, odnosno kineske vakcine protiv COVID-19 i pre svega meni lično je ovo jedno veliko pre svega odavanje poštovanja svim zdravstvenim radnicima, od doktora, tehničara, medicinskih sestara, jer sigurno na ovaj način ćemo i njima pomoći u budućnosti da imaju manje posla, odnosno da se smanji broj pacijenata obolelih od COVID-19, jer smo svesni svi da su oni maltene godinu dana danonoćno radili na suzbijanju ove pošasti, odnosno COVID-19, tako da ja apelujem što više sugrađana da se prijave preko e-portala. Za sada je odaziv dobar. Evo i danas samo u Lajkovcu će biti vakcinisano 72 lica, tako da prvi dan, znači 72 lica. Nadam da će se taj trend nastaviti i u budućim danima i da će opština Lajkovac biti primer po broju ljudi koji su primili vakcinu protiv COVID-19 i da konačno, pre svega onim prolećnim mesecima, izađemo svi iz ove pandemije i da konačno počnemo da živimo kako smo navikli ranijih godina. I opet napominjem i apelujem da se što više ljudi prijavi, da ne čekamo mesec, 2 dana da bi se prijavili, da bi vidjeli reakcije na ove vakcine, da su sigurno sve ove vakcine, i Pfizerova, i Moderna, i Sputnik, i kineska, odnosno Sinopharm, sve registrovane od Torlaka i prihvaćene pre svega od naših zdravstvenih ustanova, tako da nema nikakvih bojazni što se tiče nekih reakcija na vakcinu. Lično ja kad sam se prijavljivao nije mi bilo uopšte bitno koja će to biti vakcina, meni je bilo najbitnije da je što pre primim i pre svega da, opet napominjem, da konačno izađemo iz cijele ove situacije sa COVID-19 i da počnemo normalno da živimo. Miroslav Mirić, penzioner star 80 godina, i njegova supruga za vakcinaciju su se prijavili putem call centra e-uprave. Pa evo, u ovoj euforiji bolesti od ove opasne pošasti došlo je vreme da i mi, građani, dođemo do šanse da se vakcinišemo. I vidim da je odziv će biti sigurno velik i nadam se najboljem. Ovo je ipak za našu malu Srbiju velika stvar, jer smo uspjeli, odnosno zahvaljujući našem rukovodstvu, da se obezbede veća količina svih vrsta vakcine i ja mislim da će biti najbolje. Sa malo strpljenja, sa malo dobre volje, bit će sve u redu. Ovo je ipak veliki dan za nas koji smo došli da primimo vakcinu i preporučujem svima da se vakcinišu. Tako štite i sebe, i svoju porodicu, i komšije, i sve ostale. Podsjećamo, u Domu zdravlja Lajkovac prvog dana imunizacije prvu dozu vakcine će primiti 72 lica.